Koe tau mana tu tupe tope he tau mau koloa mo tau tangata he motu ha koe ku he tau koloa ka koe kisia fuki kua osi tuai e oala pinsini. Amna ki moa e pinsini whakatanga ni whakailoa ke hoku mai he aho nei ka koe langona ke he palela nei kua amna ki ke hoku mai whakatanga ke he aho tapu. Tō nā kai amna ki ke moa e tau koloa to hoku ke kamatanga e whahita kahau. Koe mga aho nei koe ti solo ni kua mai ke whakatau te he hukui mai he whahe pinsini he motu koe ka kano ni ha kua mule e whakatanga ke hoku mai ke he motu. Koe whakatanga ia na kua lata ke hoku mai ia ki aho walu ia me ka kua ue tua i e whahitapu he tōtoa. Te hea ia loa he pinsini ni whakatau ai ke lata me whakatanga he aho walu ia me ato hoko ke whakatanga ni kua lata ke hau he aho uofu mauni ia me. Ka kua pihia i mule he whakatanga he aho walu koe mna ia kua osi ai e pinsini. Amna ki fua ke tau hukui he mtaka business he motu mai whalu fua ke whakatutala i mai hukui mai he kautaha reef ke hea whiawhi nei ke iloa mai kumikumi ta puhala ke whakahanghang mita kiaki e tau puhala whakatonga. Koe pale la he aho nei kua liu whakailoa mai he isini ha reef kua mna ke whakatonga ke hoku mai ia he aho tapu aho ua fumaturi ia me.